Abayobozi ba gisivile ndetse n'abasirikare bahunze umujyi wa Bukavu. Hari amakuru avuga ko M23 yaba isatira umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo ari muri aka gace. Jean Pierre, uratwumva neza? Ndabumva neza studio. Ese M23 yaba yamaze gufata umujyi wa Bukavu, niba ari byo kuki M23 itabitangaje? Nibyo ku munsi w'ejo nibwo umutwe wa M23 wafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu kilometero 25 uvuye mu mujyi wa Bukavu. Ibyo rero bituma abantu batekereza yuko hari amahirwe menshi ko uyu mutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo wakwinjira no mu mujyi wa Bukavu. Yiriwe birurwanurwa ariko M23 ntabwo irabitangaza, ahubwo muri uyu mujyi kuva ejo no kugeza uyu munsi yiriwe humvikana amasasu y'imbunda ntoya, bigaragaza yuko rero nubwo bahunze abari bawurimo bahunze ingabo n'abayobozi ba gisivile, M23 igomba kubanza kwitonda kugira ngo niba hari ibyaha bakoze cyangwa ibikorwa by'urugomo bakoze bitabyitirwa nk'uko yanabisohoye mu itangazo ko hari ibikorwa by'urugomo abahunze basize bakoze. Ikindi ubwo ngubwo niba yabifite na gahunda yo kwinjiramo ni uko igomba kubanza ikamenya niba nta mitego yatezwe cyangwa se niba nta gico bayitega. Rero ni imibare ya gisirikare kugira ngo niba bafite na gahunda yo kujya muri uwo mujyi bawujyemo babona yuko nta ingaruka byabagiraho. Ubu ngubu ni amakuru y'ubutasi yaba akeneye gukorwa kugira ngo bamenye niba koko bashobora kwinjira muri uwo mujyi uko waba umeze n'ibyaba bikenewe n'ibyo byabasaba kugira ngo binjiremo. Mu itangazo yasohoye kuri uyu wa 15, M23 yasabye abatuye umujyi wa Bukavu kwishyiraho komite z'umutekano ndetse ibasaba kudakuka umutima. Ibyo birashoboka mu gihe abayobozi ba gisivile ndetse n'ingabo bahunze? Ni icyizere ubona M23 ifitiye abaturage b'umujyi wa Bukavu. Birumvikana abayobozi babasize ari abayobozi mu ba gisivile n'abasirikare, kuba babasize rero abaturage bakaba basigaye aho ntabwo bakifata imbokoboko. M23 yabasabye kureba abantu b'inyangamugayo bagakurira komite nakita iz'ubwirinzi kugira ngo hatagira abahungabanyiriza umutekano, cyane ko hari n'amakuru dufite yuko hari abiriwe mu bikorwa byo gusahura n'abandi bagiye bafata n'imbunda zasizwe n'abasirikare bakagenda barasa mu bikimeze nko kwishimisha niba ari ko umuntu yabyita. Rero M23 nanone twavuga yuko hari yasize igihe abatuye umujyi wa Bukavu basaba yuko nabo yabageraho ikababohora nk'uko yabohoye umujyi wa Goma. Bigaragara rero ko kuba yababwiye yuko bakirinda kugira ubwoba no gukuka umutima, wenda hari uwishe yari bafitiye muri uwo murongo w'ibyo abaturage nabo bari bahitanye. Yego Kagabo, biranugwanugwa ko M23 yafashe umujyi wa Bukavu nyuma y'iminsi 20 ifashe umujyi wa Goma. Bukavu iramutse ifashwe byaba bivuze iki ku bafite aho bahuriye n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo? Niba tuzi ko umujyi wa Goma wonyine igitabo gikuru cya Kivu y'Amajyaruguru gizwe n'abarenga miliyoni, na Bukavu nayo ituwe n'abarenga miliyoni, ayo ni amaboko M23 ibonye. Kandi imijyi yombi ibiri ni imijyi ikomeye cyane, ni imijyi ikora ku kiyaga cya Kivu, ni imijyi ifite ibikorwa by'ubutunzi unasanzwe. Rero ku rwego rwa mbere ayo ni amaboko, ariko gufata Bukavu byo nanone bivuze yuko M23 igabanyije igitutu cy'abahakoresha, ari abakoresha ikibuga cy'indege cya Kavumu, ari abakoresha umujyi wa Bukavu, kuba babasanga mu bindi bice barimo. Ikindi ariko ni n'amahirwe yo kugenda begera ibindi bice bya Kivu y'Amajyepfo, aho abaturage nanone bagenda bahohoterwa na FDLR na Wazalendo n'ingabo za Kongo mu bikorwa zifatanyamo n'ingabo z'Uburundi. Ikindi ni uko M23 igenda yegera iki gice ari nako isatira umupaka Kongo ihana n'Uburundi. Murabizi ko Uburundi nabwo butanga ingabo zifatanya na FDLR, zifatanya na FARDC, ingabo za Kongo n'abitwa Wazalendo mu kugaba ibitero bakunze kugaba ahantu hatuye abaturage benshi bigasana ubuzima bwabo. M23 rero ivuga yuko ikikora ari ukurinda abaturage no kurinda yuko ibyo byose byahungabanya ubuzima bw'abaturage. Yego, dusoza ikindi nakubaza, M23 yasabye ingabo z'u Burundi kuva ku butaka bwa Kongo, ariko mu itangazo ryayo nta cyavuze ku bandi bagize ihuriro bahanganye barimo na FDLR. Ese ibi bisobanuye iki? Nibyo nabibutsa yuko mu bihe byashize perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ndetse na perezida w'u Burundi batangaje ko bafite umugambi wo gushaka kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse bagashaka no gushishikariza urubyiruko rw'u Rwanda nubwo rutigeze rubyemera.
gukomera. Ngarutse ku Burundi rero bwatanze ingabo zifatanya n'iza Kongo n'umutwe w'iterabwoba cyangwa se umutwe ugizwe n'abasirikare bakoze jenoside mu Rwanda, umutwe w'abajenosideri wa FDL. Iyo FDL y'u Rwanda rukavuga yuko ari ikibazo kuri yo kubera yuko uko igenda yegera imipaka y'u Rwanda byongera impungenge zo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, dore ko yagiye inakora ibikorwa bitandukanye ifatanyije n'ingabo za Kongo. Rero izi ngabo z'u Burundi kuzisaba kuva muri Kongo, cya mbere M23 bo baravuga bati turi abanyekongo duharanira uburenganzira bwacu, nta mpamvu igihugu duturanye nk'u Burundi cyaza kutugabaho ibitero byo kutwica mu gihe twebwe twifuza ari ukuganira n'igihugu cyacu kuko twebwe turi abanyekongo. Nta kuntu rero ingabo z'amahanga zafatanye n'igihugu cyacu kuturwanya ngo zitwite kandi ubundi duharanira uburenganzira bwo kubaho. M23 nanone mu bihe byashize yavuze yuko irwanya nyine umutwe w'iterabwoba FDL igizwe n'abasirikare ku Rwanda, igeze no muri Kongo yakomeje umugambi wa jenoside, ndetse ni nayo yirukanye benshi mu batuye mu burasirazuba bwa Kongo mu bitero batuyemo bakaba ari impunzi. Rero kuri uyu mutwe ni ukuwurwanya, nicyo M23 ivuga, ariko ubundi butumwa yahaye abanyekongo wazareno n'ingabo za Kongo kuko mwanabikurikiye umugaba w'ingabo za M23 General Sultan Makenga yahuye n'abafatiwe ku rugamba, araganira ababwira yuko ari abanyekongo bashobora kwinjira mu gisirikare kizanye impinduka muri Kongo cya M23 niba babishaka. Rero kuba babwiye Uburundi ingabo z'Uburundi gusubira iwabo ni uko ari igihugu cy'abaturanyi, ariko abanyekongo baba barwana baravuga ati turi abavandimwe, mwebwe mwaza tukifatanya tukabohora igihugu cyacu. No ku bijyanye na FDL yo barabizi ko ari umutwe w'iterabwoba, nta kindi bawusaba uretse kuwurwanya no guhangana nawo kuko washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, nta kindi kintu numva bakaba bayisaba. Jean Pierre Kagabo, reka tugushimire. Murakoze.